Amahoro y'Imana ku bantu mwese mukomeje kubana natwe muri aya makuru n'ibiganiro tugenda tubagezaho. Kanizere ko mumeze neza cyane kandi mbifurize gukomeza kugira impera nziza z'umwaka wa 2025. Reka duhite twigira mu karere ka Gicumbi aharimo kuvugwa inkuru navuga yuko ibabaje ariko akaba ari na ya nkuru igomba kudusigira amasomo. Mu karere ka Gicumbi mu murenge wa Nyankenke mu kagari ka Rutete umudugudu wa Kajeje haravugwa inkuru y'umusirikare wa RDF waje kuba yakwimanika mu mugozi ariyahura. Ibi byose bikaba byaturutse ku mafaranga yakuye muri misiyo, dore ko yari amaze igihe gitoya avuye muri misiyo cyangwa se mu butumwa bw'amahoro, reka tubivuge gutyo. Bantu b'Imana rero hanze ahangaha ibintu ntago byoroshye. Iyi nkuru rero ni inkuru abantu benshi barimo gutangaho ibitekerezo bavuga bati se ibi bintu bisigaye bibaho ni ibiki? Amakuru avuga ko kuwa mbere tariki ya mbere Ukuboza 2025 aribwo inkuru yo kwiyahura k'uyu musirikare wari umaze kugira ubuzobere mu gisirikare, dore ko yarabaye umusirikare ubugira kabiri. Uyu musirikare yitwaga Mutamba Auguste cyangwa se Auguste. Umusirikare rero yari yarabanje kuba umusirikare, nyuma abivamo abo mudemobe, hanyuma arongera asubira mu gisirikare. Agiye mu gisirikare rero agira amahirwe bahita bamwohereza hanze mu butumwa bw'amahoro. Akiva mu butumwa bw'amahoro ejo bundi rero nibwo ibintu byabaye bibi, kuko akigera mu rugo ngo yaje kuboha amafaranga yarazanye umugore, ayaha umugore ati buyabitse. Hanyuma uyu Mutamba rero nyuma abagiye kuyaka umugore ati ya mafaranga se bimeze bite? Umugore ubwo yaramuhakaniye, kuko niyo makuru tubona abaturage batangaje bavuga yuko ariyo nkomoko, dore ko uyu Mutamba n'umugore ngo babanaga mu buryo bw'amakimbirane kugera naho ubwo yavaga mu butumwa bw'amahoro. Amakuru avuga ko kugera uyu munsi atabanaga n'uyu mugore, yarafite yajyaga kwirarira ahandi kubera ko batumvikanaga na gatoya. Urumva urugo rwabo rwari intonganya. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Nyankenke rero akaba yatangarije itangazamakuru ko kwiyahura k'uyu musirikare ariko ibivugwa by'amakimbirane, akavuga ko ntabyo yarazi. Kwiyahura k'uyu musirikare kwamenyekanye ubwo hari umuturage wari ugiye gutirayo telefone ngo avugisha abo yashaka kuvugisha. Agezeyo asanga nta muntu ukoma, arakomanga yumva nta muntu uri gukoma, niko kugaruka inyuma gatoya, sinzi uko yarebye ngo abona umuntu amanitse mu mugozi. Hanyuma birumvikana ko yahamagaye inzego z'ubuyobozi ziraza zirahagera zireba ibyabaye. Ariko nyine urumva ko ari amayobera, urumva ko ari intambara hanze ahangaha, ni ibibazo gusa. Reka twifurize nyakwigendera iruhuko ridashira, hanyuma umuryango w'ihangane ntakunda. Ariko nyamuneka twibuke ko kwiyahura atari igisubizo, kwica umuntu atari igisubizo. Ibyo bintu bibiri tujye tubizirikana. Ndabakunda cyane.